Oyisurwe Joseph Munyamarizo mutura wace yo mu rukagwa Kinyarwanda umugombora ya Artete kandi ubwo akafabwa nyuma yo guterwa abantu abara kuteberezwa kuba bari abakozi ba Engineer Anania Mbabazi kuza kwija mwamubona uninga ti mwamubona engineer niyo kuba simu yatokajibona kutwamare kuzikwata twagamba kwa mufu wawe umutwari twamarire tema yaterera giso umutera giso yija yaribo mutwari mu mberambi twagamba kumutitima namutati mu mubase hati yamara giso yaje narete motoka bamuta mu motoka yaje na roja na chema no gwasiyoni bamutwara mu ikwari kura twaburangwa firi umugenzi akacabasa kugamba na Mukarubaju nagana mubuza bigenzere bita yangira ngo yayijira habara baro aba yangambira Paulo nondijo bakamushaba amarwa yagabimu ati kuyabire nataha bamutega mu muhanda bamutira ababa bete mubakuze yo mushangire ko kujya ukibubwira ngo mazire yo ameze munani warabura katinka kurira gakibiki abufatwe ndatu zitarengo zeitu intestagensi abayamba abatura bacobirwa habwo kuvo yisurwa birari yo muntu rukundo businje kandi atarkwejombera mu mico mibi mazine nawe nyaka mushanje nantaka mura goshonga yona kuyaraba yajezaje zo kugira ngo aje uyayomba nawo mwanya go kugira ngo agire ci yakora kibi ayija bwambira zo nyomberere mu bimara ecantasha munonga kikandumya munonga kikantezo mutwe nezishaha abamuterire bari kuyinayina bari mu famu bari kore mirimo ya engineer ryaha hunami umurambo gwegwa sievero no mukabafu kandi abanyabuzare n'abaturano bagera ngo nibendo buringaniza batakazikire muntu wabo yashwa yamwe ho bamwitira yamutwara mu rwariro yakwemara kufa yaza kumuzika kifu nendi kushaho nkoku asibire ari kuzenga n'umutumbi gwitu ariko nanguzike bweshire cya kandi gwisirwe abakozi beye tweturu kumushabangu ahagutira nahamanya habo kubasibire ari kuzenga nago polisi batuho buhabuzi bwo kugenda na CID so aho turi sazi turi hagura undi aho mugenzi yabireba mutira cahurire cunka bamwihaho wamwihireho ngo ni motoka ya Honorable Jennifer hamwe niba Mbabazi tuganireho nabeka ya Engineer Anania Mbabazi uri kutekatekwaho kuba inaka kwate no bwisobu kandi omukazuwe ebintu byatugambire kurabera hamwe kutugwesumu tugoresha anduche we paid the hospital bill we paid manyat mbenda kubakora postmortem tibine zento we paid the postmortem we help people we said okay mjene tuziende kwa ki tuzikomo if he has been a person around us let's get him polisi yahika mwanya ho muntu ogwa ferire bititi yagera kiyagamba gasha kwa Thomas tumwebaze